Dobar dan svima, šta kažete na ovo, a? UFC u Beogradu, 1. avgusta u Beogradskoj areni, 20.000 ljudi će da gledaju naše borce kako tuku UFC konkurenciju. Dobit ćemo Medića, dobit ćemo Rakića, nadam se Todorovića, pa ajde neka dođu i Jovan Leka, Miljan Zdravković, priča se o Vlastu Čepu, Janičić naravno. To bi bilo, ljudi, ne samo do jaja, nego stvarno ogroman moment za naš sport ovde u regionu i nešto što nema šanse da propustim. Dolazim za Beograd svakako, gledamo ovo uživo, ako Bog da, bit će i neki press pass da vam sve to prenesem, baš iz srca događaja. I zato prvu temu o kojoj ćemo govoriti ovde na kanalu je prelazak Aleksandra Rakića u tešku kategoriju. Za sada ništa nije, da kažemo, zvanično, nikakav meč nije dogovoren još, ali po svemu sudeći što pušta preko Instagrama i generalno vidi se na slikama kako izgleda mnogo jači, mnogo veći, mnogo teži i ne bi imalo uopšte smisla da dodaje takvu neku masu da bi onda spuštao kila za polutešku. Prvo pitanje u vezi sa prelaskom Rakića je zašto je to dobra stvar za njega trenutno u karijeri. Jasno je da se završio jedan deo karijere Rakića, prosto 4 poraza za redom, 3 finiša, uključujemo tu jednu povredu protiv Blahovića, ali jasno je da se title nade za pojas su se ugasile u poluteškoj kategoriji. Sada što je doživeo poraz od Murzakanova, koji je onda posle toga nokautiran protiv Paula Koste, zatvara tu priču, mislim, za njega. Ali to ne znači da ne može čovjek da pronađe drugi deo u karijeri, da ponovo neku priču pokrene, sada može da se obrati nekim novim ciljem. Evo ga sada u teškoj kategoriji. Čeka ga apsolutni novi stil borbe i može sada da game planira mnogo drugačije nego što bi radio protiv poluteškaša do sada. Svi znamo kako se teškaši bore, bar većina, da kažemo, van te elite od Cyrila Gana, Toma Aspinala. U teškoj kategoriji opasnost od protivnika dolazi sada mnogo više od jačine udaraca i korišćenja težine. A van, da kažemo, top 4-5 u teškoj kategoriji nema toliko taktičkog nadmudrivanja, korišćenja volumena kao što možemo da nađemo u poluteškoj kategoriji i tu gde je Rakić imao dosta problema protiv protivnika kao što su Ankalaev, na primjer. Aleksandar će tamo imati pre svega veliku prednost što se tiče kretanja. Znamo da kod teškaša je glavna mana ta fizička kondicija, to se već viđa nekoliko godina. Rakić koji dolazi iz niže težine, ali koji ima i dalje istu veličinu, on je 1,94 m, raspon ruku 197-8, znači imaće fizičke predispozicije koje će biti bukvalno egal sa većinom teškaša, što znači da će moći vrlo lako da pogađa sa distance, da neće morati da bude taj koji će ulaziti u tu distancu razmene da bi se potukao, nego može da stoji na toj distanci, da se kreće preko strane, da pecne nekim džebom, da završi kretnju sa leg kickom ili sa body kickom, i to mislim da mora da radi dosta rano u borbi, jer znamo da je kardio kod teškaša upitno, kao što smo rekli, i sa dobrim radom oko kretnji, znači da ne pušta protivnika da ga kadrira, da ga zatvori uz kavez, da stalno preuzima taj centar oktagona. Mislim da će tako vrlo brzo da istroši protivnika. Ne pričamo o eliti, to je druga stvar, o tom potom, ali će svakako imati veliku prednost u kretanju i u brzini. I zato možda moje glavno pitanje kod tog prelaska u tešku kategoriju je šta namerava, sa kakvom kilažom želi da uđe. Po meni ne bi bilo dobro da uđe sa nekom prevelikom težinom, da kažemo, znači iznad 115 kila, znači između 115 i 120. Znamo da kad je bio u poluteškoj da je hodao svakodnevno na nekih 105 i nešto kila, ali nije to ipak isto ta forma van kaveza i za dan borbe. Ipak je sasvim drugačiji pritisak, sasvim drugačiji kardio nego na treningu, i mislim da bi bilo idealno da stoji u teškoj kategoriji
između tih 110 i 115 kila. Ipak je to sasvim novo za njega, za njegovo telo i kad se osjeti pritisak u teškoj kategoriji, ako dođe do klinča, kad mora 15 minuta da se radi ili 25 minuta, ne znamo da li će on biti main event u Beogradu, on ili Medić, ali eto, uvek je moguće da borba ode do 25 minuta, ne daj Bože sa teškašima da gledamo 25 minuta klinča uz ogradu, ali jebi ga, sve je moguće u ovom sportu trenutno, ali eto, mislim da najbolje za njega je da ne šokira previše telo sa dodavanjem prevelike mišićne mase koja će zahtevati od tela mnogo više kiseonika i mnogo više energije da se kreće tokom, mogućih 15 do 25 minuta. Dobro će mu doći da koristi puno in-out ovih kretnji, da uđe kratkim kombinacijama, da koristi puno džeb. To bi baš hteo da vidim od njega i što nismo videli protiv Murzakanova je korišćenje džeba. Znači, ne možeš samo da koristiš svoju desnu ruku. Murzakanov ga je tako i pročitao i tako ga ugasio. Mislim da uz kombinacije kretanja, džeba nakon kretanja, znači ubaciš džeb između dve kretnje i završiš sa leg kickom na kraju. To je odličan početak za njega, mislim uvod u borbu za njega ne može biti bolji, znači teškaš pretpostavljam da će hteti da pritisne Rakića, da mu oduzme tu distancu, da može da nametne svoju težinu uz ogradu i tu je apsolutno neophodno, mislim za početak borbe bar da bude vrlo pokretljiv i da završava sve svoje kretnje, svaki izlazak ili džebom, kratkom kombinacijom ili leg kickom koji će obeshrabriti protivnika da mu ulazi svaki put, lomit će ceo ritam protivnika koji ulazeći, pa možda ne i u drugoj rundi nego na krajem prve runde će mu se smučiti od života. Bukvalno. I evo, opet ću insistirati na važnost držanja te distance protiv boraca u teškoj kategoriji, jer tu prednost koju Rakić ima u smislu kardija se mnogo više odnosi na taj kapacitet kretanja. Ako dođe do klinča i do teških razmena gde se koristi puno taj klinča, uzimanje glave, kolena u telo, sav taj grind bukvalno uz ogradu, mislim da teškaš koji će imati iskustva u tom segmentu će možda da izađe sa boljom fizičkom kondicijom nego što bi Rakić imao. Prosto zato što telo Rakića nije uhvatilo taj neki ritam borbe protiv ljudi koji imaju 120 kila, 117 kila i klinč uz ogradu u borbi, ne kažem na treningu, nego u borbi gde ti puca adrenalin, to može da bude iscrpljivo i tu Rakić bi mogao da se nađe u problemima i da ta prednost kardija se okrene protiv njega. Jeste da sada u teškoj kategoriji Rakić će i koristiti više energije nego što je sada u poluteškoj koristio za kretanje, ali 100% sam siguran da će imati mnogo bolju kondiciju u tom segmentu nego većina teškaša. Teškaš će se mnogo brže istrošiti jureći Rakića po oktagonu, primajući te leg kikove i kod svakog napada, kod svakog ulaska u pritisak, kad taj teškaš primi džebu u facu, verujte, to će ga obeshrabriti, oduzeti mu kardio, oduzeti svaki mogući pritisak koji mogu da vrši i oduzet će glavno oružje koji teškaši imaju sada, tu naviku korišćenja težine. I kad se dođe, kao što sam rekao, možda ne u drugoj rundi, nego krajem prve runde, kad ih dobro istroši, kad se budu kretali po oktagonu, kad ih bude pogađao tim leg kickovima, džebovima, kratkim kombinacijama, naći će mnogo više uglova za ulazak u tu neku kombinaciju. Znamo da teškaši mnogo sporije udaraju nego što su Rakićevi protivnici do sada i baš moja jedna želja kod game plana Rakića ovog puta je da koristi više tih kombinacija. Ne samo da se oslanja na tu desnu ruku, na samo jedan kick ili samo jedan džeb ili samo jedan overhand, nego sve da namesti, sve da krene. Ja sam ljubitelj džeba, tih osnova, ja obožavam kad čovek poveže džeb sa dobrim kickom, džeb sa desnim overhandom. Mislim da tu ima mnogo prostora za Rakića, da ima dosta uspeha u teškoj kategoriji. Mislim da imaju i prostora da ima uspeha u poluteškoj, ali eto, šta da se radi, ne možemo da menjamo istoriju. Tako je kako je. Sada je vreme da to pokaže u teškoj kategoriji gde su osnovi borbe mnogo lošiji
nego na standarde na koje je navikao u poluteškoj kategoriji. I sada dolazi glavno pitanje protiv koga bi se borio u Beogradu. Znači, koji bi bio idealan protivnik za ulazak, za taj uvod u tešku kategoriju. Za sada sam čuo da se priča glavno o borbi protiv Marčinom Tiburom, znači Poljak, veteran, on ima koliko 24 borbi mislim u UFC-u, od tih je pobedio 14, i submissionom, odlukom, knockoutom, znači čovjek može sve da radi i mislim da bi on bio dobar protivnik jer je poznat stup, da kažemo, tog donjeg dela rankinga u teškoj kategoriji, ali i dalje vrlo opasan protivnik koji možda nije idealan što se tiče stila borbe. On je tip borca koji je vrlo efikasan iz klinča, često ga traži, dobro pritiska uz ogradu i kad spusti borbu u parter bude vrlo težak, pali dobar ground and pound i vrlo je teško dići se iz te pozicije kad ga imate u top poziciji. Mislim da u borbi protiv Rakića bi stvarno mogao da usmrdi ceo duel, da forsira taj klinč i da odvede Rakića u tu borbu pozicije gde ne bi mogao Rakić da koristi svoje oružja. On može da se bori iz klinča, to nije uopšte upitno. Mislim, ima tu znanje i kondiciju i snagu, sve to nije upitno, ali ipak je to doček u tešku kategoriju, nije to trening i mislim da što više može da forsira tu distancu, kao što smo rekli, utoliko bolje. Tibura se sada nalazi na 12. mestu rankinga teške kategorije, znači bio bi dobar uvod za Rakića već da uđe na to 12. mesto pa da napadne onda top 10 i top 5. Eto, u roku 3 borbe može već da se uključi u tu priču za pojas. Ako naravno budu i performansi zabavniji. Znači, znamo da UFC da privilegiju ljudima koji nalaze nokaute, pogotovo u teškoj kategoriji gde je apsolutno neophodno sada da se bude što zabavnije, znači teška kategorija sada je u kurcu totalno i potrebno je dobiti te nove face koje mogu da stignu do prekida, koje mogu da budu interesantne kroz više od 3 minuta i tih prvih 2-3 razmena gde nakon toga ako se ništa ne desi, osim ako ste Josh Hockett i Curtis Blades, ode borba kao što smo gledali između te šere i tu i vas, znači bio haos, mislim haos, zapravo nije bio haos, nego smaranje totalno. I sada druga opcija za protivnika, možda protivnika koga bih više želeo, jer se i on nalazi u top 15 na 15. mestu i to je Englez Mick Parkin. Ima slične fizičke dimenzije kao Sale, mlađi od Tibure, ima UFC skor od 4 pobjede i 1 poraz. Taj jedan poraz je zapravo došao protiv Tibure odlukom, bilo je relativno tesno, ali dobro. Ima zapravo dosta brže ruke nego ostatak tih debelih teškaša, da kažemo. Voli da koristi te kratke kombinacije i neki sporiji pritisak, drži centar oktagona iz kojeg može da uđe u tu distancu da bi pogodio svojim kratkim kombinacijama. Parkin ima dosta efikasan džeb i dobro pogađa statičnog protivnika zapravo. Ne baca ogroman volumen udaraca, nego mnogo više računa na taj sporiji pritisak da bi zaglavio protivnika i pogodio svojim direktnim udarcima. Mogli bi da kažemo da je Parkin relativno jednostavan za pročitati, znači pre svega jer gađa mnogo više glavu nego bilo šta drugo. Izuzetno malo šalje udaraca u telo, tu i tamo pošalje neki leg kick, dobro je kikovo nogu Muhameda Usmana, ali je pre svega sve usmereno ka tim udarcima u glavu nakon tog pritiska. I zato mislim da je Parkin dobar uvod u tešku kategoriju za Rakića. Videli smo da Tibura ima dosta uspeha kod tog, kako da kažemo, kontra pritiska, znači pušta Parkina da uđe u tu distancu, pogodi brzom kombinacijom i izađe. I nešto što možemo da primetimo je da kroz tu UFC karijeru Mika Parkina nije skoro uopšte primao leg kickove. A zapravo mislim da uz taj sporiji pritisak koji ima, da će ostaviti dosta prostora i dosta uglova za Rakića koji mnogo bolje menja stranu, koji mnogo bolje može da veže te kretnje i kikove, da će ostaviti mnogo prostora za njega i kikove i da bi tako Rakić mogao da uništi
kretnje, kardio i ceo plan Mika Parkina. Mik Parkin zapravo ima ok footwork za teškaša, pogotovo dok je svež. Videli smo da ne prekršta previše noge, dobro inicira kretnje tom ispravnom nogom, ali kada padne kardio, kada padne malo ta kondicija kasnije u borbi, mnogo manje obraća pažnju na te kretnje, na gde su mu noge, kako da izađe iz neke situacije. I tu će Rakić, mislim, imati mnogo prilika kad se malo Parkin umori, da mu uzme neki ugao, da mu preseče kavez i da ga bukvalno pogodi sa udarcem iz savršenog ugla koji Parkin neće moći uopšte ni da vidi i koji će ga, nadajmo se, ugasiti. Također smo vidjeli da drži dosta spuštene ruke i da reaguje često na finte i na udarce. Tim reakcijama ostavlja otvoreno telo i borac poput Rakića mislim da će moći da iskoristi te finte, te kratke kombinacije udaraca, da Parkin digne ruke i ostavi telo potpuno otvoreno, nešto što nadajmo se da će Rakić prepoznati i pogađati kolenima u telo, kikovima u telo, tim kratkim kombinacijama kod izlaska da baci neki kik u pleksus ili nešto. I kroz to pogađanje tela znamo da će Parkin mnogo više ispuštati ruke, da će reagovati na svaku fintu udarca u telo i da će se otvoriti totalno za udarce u glavu i znamo za taj poznati levi high kick Rakića, pa može i desni, nije problem, ali bukvalno protivnik spusti ruke, misli da će da ga Rakić pogodi u telo, udarac u glavu i pada u nesvest. A Parkin će ući u ovu borbu, mislim, sa željom da malo pritisne Rakića. Možda malo jače nego što je do sada radio, zato da bi nametnuo svoju težinu i svoju prednost u segmentu iskustva u teškoj kategoriji. I zato od Rakića bih hteo da vidim dosta jednostavan game plan, kao što smo rekli, koji se vrti najviše oko kretanja i oko kratkih kombinacija i korišćenje džeba. Rakić mislim da prelazi u tešku kategoriju u pravom momentu i da borac kao što je Mik Parkin, da mu bude prvi protivnik, će biti idealna situacija, jer mislim da uz relativno jednostavan game plan će apsolutno pobediti. Da bukvalno iskoristi svoje prirodne predispozicije, bolji kardio, otprilike ista veličina kao cela kategorija, osim par izuzetaka, da ih nadmudri i da izbegne tu opasnu zonu koja se nalazi u glupim razmenama, gde nije više pitanje brzine udarca, nego da li imaš dovoljno distance da ga izbegneš. Za sada se ne bih uputio u tu priču da li Rakić može da pobedi Aspinola, da li može da pobedi Cyrila Gana, svu tu elitu teške kategorije, jer je, mislim, potrebno da pogledamo tu prvu borbu, da vidimo kako izgleda, kakav game plan sprema protiv sasvim novi pristup prema borbi na koji Rakić nije do sada navikao. Zanima me vaše mišljenje, znači ostavite u komentarima ispod prvo šta mislite o UFC u Beogradu, koji je level uzbuđenja zapravo kod vas, i drugo, šta mislite o prelasku Rakića u tešku kategoriju? Kakav bi protivnik želeli da vidite protiv njega? Kakav je vaš idealan matchup da gledate na UFC u Beogradu? Da li može psihički da se vrati novi deo karijere za Rakića? Može on sada kroz bukvalno 3 ili 4 pobede da se vrati baš u taj vrh jedne kategorije i da iskoristi svoj mozak koji znamo da ima, mnogo je pametniji od običnih teškaša, i mislim da uz dobar rad, uz dobar game plan i uz dobru fizičku pripremu da može da stigne stvarno do najvećih nivoa teške kategorije. Vidjet ćemo kako će izgledati, da li on može da se nosi sa težinom, pre svega mislim da je više pitanje fizičke kondicije i navike na te teškaške taktike oko težine. Naravno, ljudi će imati i pitanja oko brade, da li ima bradu za tešku kategoriju, vidjet ćemo. Znači, verovatno će primiti neki udarac, nema više spuštanja kile, što znamo da oduzima mnogo energije, to sušenje tela ti bukvalno može ugasiti bradu, upornost na udarce, ali sada isto će novi protivnici imati do 20 ili 27 kila više nego
onih boraca protiv kojih se borio u poluteškoj. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa o Aleksandru Rakiću. Ne zaboravite da palite subscribe dugme, da lajkujte, mnogo pomaže, da znate, stvarno mnogo pomaže za algoritam, za ceo taj kurac. Prosto ako želimo da dobijemo neke pare u jednom momentu, tako i mora da se radi. Naravno, pričat ćemo o Mediću, pričat ćemo o svim tim borcima koji ćemo možda gledati na UFC u Beogradu. Znači, nadamo se, pre svega bih hteo da vidim Jovana Leku, znamo da je potreban UFC-u, tamo je teška kategorija, kao što smo sad rekli, očajna, i njegov dolazak ima najviše smisla. Znači, roster teškaša mislim da ima oko nekih 40 boraca, što je duplo manje većina kategorija u UFC-u. Znamo da su u UFC-u potrebna nova lica, te dolazak Jovana Leke ima dosta smisla. Za Janičića, za Miljana Zdravkovića, za Ninu Nikoliju Miloševića. Eto, mislim da su dobre šanse, ali eto, sve zavisi od želje UFC-a da ulože u taj balkanski MMA. Što da ne, da vidimo Roberta Soldića, znači ako može da izađe iz tog groznog ugovora sa ONE FC-om, to bi bilo sjajno. Znači, male su šanse, realno to je jasno. Čuo sam isto za Vlasta Čepa da bi mogao da dođe jer je potpisao sa Iridium management timom. Super bi bilo, ne znam kakve uslove nudi UFC. On je tamo 6 godina u oktagonu, verovatno ima dosta dobar ugovor. Vidjet ćemo šta će da bude. Verovatno interesantno za njega jer on voli da se bori za čast i za dobru tuču i da se pokaže ispred što više ljudi. Znači, nadajmo se da bi mogao da dođe u UFC, iako bi možda nudili neke manje pare nego što trenutno nudi Oktagon, ali eto, o tom potom. Sve informacije će izaći sigurno u roku od, da kažemo, mesec dana, možda mesec i po dana. Možda će neko upasti short notice. Često se tako dešava sa UFC-om kada prave neki, da kažemo, lokalni događaj, pa ćemo vidjeti. Nadajmo se da će što više naših boraca da se uključe u taj događaj, jer mi ćemo biti tu, uživat ćemo i bit će stvarno istorični događaj za sportsku scenu na Balkanu i u Srbiji. I eto, to je to. Nadam se da se vidimo dosta brzo. Vidjet ćemo da li će biti video o Chimaevu i Stricklandu. Ta borba je za nedelju dana. Vidjet ćemo. Trudit ću se da nešto napravim. Ako ne, bit će neka analiza na Twitteru, na Instagramu. Tamo možete se pretplatite. Imate tamo mnogo više sadržaja što se tiče informacija, novosti, male videe, male analize. Znači, pratite svuda. Besplatno je sve, ne brinite. I mi se vidimo uskoro. Ajde, čao, pozdrav!